Ababukeli bathi-ke imibhikisho yenza kube nzima kakhulu ukuthi abantu balandele imigomo yokuqhelelana ukunqanda ukusabalala kwe-COVID-19. Ubani nobani unelungelo lokuphila. So uhulumende ukunqanda lemibhikisho makenze ubulungisa ebantwini. Amagosa asebenzela yena ayeke ukubulala abantu bengenacala. Abantu mangabe bebhikisha akulula ukuthi sibabone belandela imigomo ye-lockdown. Be-based kulento lekuthiwa i-social distance because vele lapho abantu basuke becasukile. Asikwazi-ke ukuthi singabhekisha ngokuqhelelana ngoba phela ukubhekisha kusuke kuyinto engahleliwe futhi uma sibhekisha suke sicasukile. Abantu bafuna uba uhulumende enze ubulungisa bakwazi abantu bangaxhaphazeki. Abantu abaninzi akuvumelekanga ngoba kukho esi sifo esi. Ewe laa nto yenzeke phaa eAmerica ayithandeki idala isankxwe. Ngoku xa sizawuphinde nathi apha eSouth Africa senze "Oh not in my name" kodwa silwa nokubaleka kwe-corona, hayi andihambiselani nayo ncam lena into nam.